Zdravo! U ovom videu pokazat ću vam jednu, po mom mišljenju, dobru vežbu za kifozu. Da se ogradim, ja nisam imao taj problem, ali mislim da ova vežba može da pomogne. Radi se na podu, legnem na leđa, podignem ruke iznad glave, savijem noge u kolenima i naizmenično podižem prvo kavicu, pa glavu i gornji deo leđa. To činim dosta puta. I ja mislim da će deformitet uzrokovan kifozom da se postepeno smanjuje. Znači ovako kao peglanje kičme, na jednu na drugu stranu i polako se to ravna, pogotovo što je ravna podloga. A imam i drugu vežbu za rasterećenje kičme, nakon ove vežbe. Znači, širim noge i ruke u stranu, vukući ih po podu. To uradim nekoliko puta, ne moram mnogo. Eto. Toliko od mene za sada. Srdačan pozdrav!